Mesela örneğin Peygamber Reis'in mesela karı dervasken o yo vergi yani. Vergi pira yumuşak neçar var mı ne yapıyorsa vergi olama etti ona. Mişna yemem men be ama merasta becer ki mu. Başım beraber bir piyasa bir gün mişna astrona zıh bir bu ve çıktıra bir zaten ben aslında o merasta becer ki. Öyle tamam. Mişna verdim şuna mişna kana rasana pis vremena. Kana pis pes vremen. Kutik pera non pis virgdama. Pera non virgdama. Fatinin virgben şuna kavdamasın. Çünkü yo lekra meğalben وشنا وقتنس إني أصطفلا وشن يو ماري ونا أسطورة ماري شنا أسطورة ولا أسطورة تونا أسطورة هي ما مير ما تدعيش ما براشو يتشكو بمير ولا ما تونا وبيجي جوت ما وين سبب بيها قيدنا ما نعلن قامنا أصلا دمر بون نقول تدرون تشكني بون أي نعلم ما بونجو هم ما بين تمام أسطورة كان فيرشن بي أسطورة Asvar yotek bunlara pek sarı vergi rağmen. Rağmen şimdi yol yok kadar kıyıdan kısmen la on çok smere kutullaş kutik. Babite be jambaz ticareti bir ticar. Kalite be nalbent bir nalbent. Terçalan da kapıyor. İşte ne sar böyle de baraş geçi böyle de görüyorum ki. Oka yo varsa ben fabri ez mert bakıştın. O var şu yana bu toya zaytala. O ver vallahi zaman bu kadar beni hiç çok seviyor.